UMLA Kemairang Constituency ubah medba lingdo ubadairu Presiden ke United Democratic Party UDP haka arpoi terik rempang arja arpusan ulalait bentep ya ke vote jong haka polling station kepadaan Hamanai Secondary School ke bahap apo Eastern West Khas Hills District. Hadirin ke jingwan tap vote ubah medba lingdo ulaong bakani ke election gilada badlait pensyai sekipat ba ya kinong rem ki baka party kalale haka por balayalam ya ke Executive Committee Laisnem bad menta kidan ki kam ki basa teng bandang hab pendam ya ke benta ke bakraw kibe hapo ke District Council. Nalor kata ulaang ru bakipat pa kidai ban bisyar yaki ki benta ki baka party kala tray haki Sausnam banyalam yaki Executive Committee haki HADC badulapan pau yaki Jinkerman bahakani ka kenti kinyok banyalam sah JHADC. Aduh men kalong ba ke bakipat ba ki penso kalong. Baki don sibon kitu ki bam jukusan ini. Nalor kitu ki bala jukusan ini na report amali. Wangele baju ai ini kesan yang apa di ke parti kitu ki bom simla kesan do mentak lawan pai ban da kaman subha ba kiru ki kwa ya ke banyak frei lengkap akan kesan dengan yu iba kum hapo ke konsumsi ke bangida ke mairang nong klau konsumsi bahkan ke kenti ke pemerintah nginum bakla bat upai baru unum bakla haka banjir ini lam hadin baki lamat iki ki bra iki Sanrus nam ki brother apa konstitusi pro kanu ga election para por kare ka por ka baki nong song snong nyong ka river ko la ka long ka MP election MLA election dan MDC election kadai ka benta ka bawe udon ka hok bola katras nam tijong ya kawan ai ya ke jumben jojo lani jumben jojo kanu anong song ya ke jingjit ya kinong ya lam ki ha ki level ko pair ko malong la kalong MP MLA MDC hakane ke clip mat ko pamenta ke benta ka ba Menjit ya kinomik fat tungi di konstitusi bokeh bakin long kinomik fat syaka District Council Khas bat apa jangan dekat sekolah. Jadi kalau ke badon kam makin simkia way long tebut saya yang bentar tebut ban simia kene ke bentar ban pet bahabat ban ai ya kajing kesat mereka buat bokodon ki ya kita ki so bagi UI bagi don ya kajing senia ya ke bentar ke baki kintre nda apa kila job ya ki election pi nakalen jong aku mu presiden jong parti UDP na so benong ba hari ni ke election ke pemerintah nak kalian jongi ke parti ngilalai sekipat ba kadong lim jong ke banekong kalong ba kum ke parti ke balai alam ya ke studi komiti apa HADC nado usnam aljak kendai ado aljal pulai ke ba batin wil dekar balaklat no dalam usi yang menekong bahagian ketua simti di ba ditoskan kum ke parti kita persang ban sedang ban pendat iki katu kat di ama haipor ilu katang sausna ki kam ki bede maka banta kata ke jinglong nong ni kemat ki apa de sekausen bat de halor kene kanong rim pengaong bila kalau nggak benekong ke pengibu akhmat bah lo kam mengingat tray pengingat pisang mana ngilai sekipat ba om tang pencukren ketin tray banyak tu ya kai ke benda kebetulan kita ada benekong kebaar pada kalong kidang don sibun ki kam sateng ki bala da nginyo dan sikan cimi ke po ndre keba ni pak nakalian ke parti ngilabu ya kita kimat tu kam jong ke parti haka manifesto ke bagi la flight sikit pa ya ka bangi dang kwa ya ka ban pendap
ya kita kikam kibadon kabenta kabakrao kum kajing penskam kajing eda kajing ker pa kajing penjanai ya ki ang ki kanun ki bede na kabenta chungi kum ki nong chong snong pa apo ka state ba apo ka kat kum ka sik schedule bat kabala ai pat kabala penkam ti yagi ya kabangin na kata ka bang yu I hang ni klong kani ka bang kwa ban ong lada ki pat ba ki bishar om tang ha kini ki bishar om tang ha kini ki santayo mo ke por jong ke jing campaign ka so nda ki bishar ya ki ki benta ki bangi kum ko parti ngila let ban pen kan mau ki pat ba halor ki kam ki bangi la tre ha ki tu ki sauto li ki snen ngas ngo ba ngayo I ya ke ba kum ka parti ngin yo ya ka majority jo jongi ban you have ban yalam yang sesi ni ki isi apa ke HDC kum joro a GHDC parti ka de jo nginjen lala ya ka ban tre kam ladang ngila don apa ke jingelam ya ki isi hang tai ja sunrai agini kisan senem him simla ban yo ya kata kalan ngai scam ba kana kenti ke bamentaru habakat bang UI bang ngap bang ya snow ya ke kubor Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya